guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Wala Mazulisto. Thank you my chair. Grand out. Mnandi my chair. Sibuyile kuyo lenda. Yeah, no, sibuyile out yami sithi manje uthi sibheke the last game ke yethu kuma group stages before qualify kuya kuma lokhuzana. Kuma last 16 wena uthi yami yabo ukuthi yini esisangayenza ukuthi at least sikhona ukuphumelela sibangena ukubagwaza khona nya sizobagwaza mara manje yini masibhekile sicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi umdala manje ukuthi asikhiphe eGibhithe asifake ezweni lempumelelo mele sithuneni my chair yabona le esele manje ne igame icrucial kithi ukuthi sicabange ngalendlela ukuthi make hleli phansi naye afake ama soldiers olwempini yabona ngikhulume ngawo ukuthi yabona uma uzofaka abantu abathi it's do or die kuyafiwa manje sifela khona siphezulu kwabo and nakhona abe cautious ukuthi labantu esiyofela kubo nabo baya press yabona so ukushuthi manje ngikunike how newisa ngithi shaya ngapha nami ngishaya ngapha yabona kodwa mina nginethemba lokuthi sizophuma kulento yabona ngoba iZimbabwe yadlala yona marina ma offside nyana and then last time kule game yabo masinga-checka le game World Cup qualifiers besibapressile ukuthi lama mistakes sishayipali senzani lapho nalapho yabona singakwazi ukuthi singene lapha eboxini sisebenzisa ama chances wethu ngesikhathi esifanele sesifuna ukuspana ngabo 70 minutes sesifuna ukuspana hard and labantu laba siyazi ukuthi nabo bayapressa so ucoach wethu mela spanise istrategy sokuthi masingena nje first minute goal yabona silwele ukuthi abafake lo mqondo ukuthi yazini bafethu any chance enitholayo isebenziseni yabona isikhathi sisavuma ngoba thina sispanisa ama chances wethu by the time bona sebakora ile nto bengitshele yona che last time ukuthi if iAngola ike yakora 2 before thina ngoba belokhu ibusy spress yabona ukuthi bekuyoba imission ukuthi simele sibuye bekuyoba idraw yabona so thina ama chances wethu aswaspanisi grand and nakhona uHugo mela akwazi ukubheka ukuthi okay la phakathi esiswini ngispanisa bani yabona kakhulu umbule Samuel Samawa mina ngiyambona ukuthi uyadlala umnandi ngalama passes wakhe but Samuel Samawa akekho effective yabona kunala sanokudropa khona because igame my intense kufuneka abantu abamagayo bazokwazi ukuthi babuye naye mela akwazi ukubuya Samuel Samawa akabuyi yabona akusumuntu ogijima kakhulu one pace umuntu okwazi ukuhold why ungaqali ngalentwana zihlele ebenchini zama lentwana lezi ukuthi okay lentwana lezi zikuspanele zine energy yabona zidlalise at least mhlambe mawuthi uyazidoubt mhlambe 50 minutes or 60 minutes zidlale nje awanyana ubone ukuthi hayi okay mase ngifaka umbuleke sengibulala igame sengiqeda kanje abombule yile abantu othi ngiyaleader yabona then ngifuna umuntu ozokwazi ukuholder azokwazi ukubafaka futhi baklike bakwazi ukushayela inye lesi2 akusumuntu ongamfaka under pressure ukuthi okay siyadliwa and ngifuna umbule lapha senzele something yabona no coach wadu umspanisela lawo game ukuthi every time oba isub efaka umdlandla imoral yabona abantu abanjengabo Tito kanje yabona ukuthi ufaka imoral egamini so mina mangibhekile lapha kwiZimbabwe melathi uMahopa phambili yabona alahlela uMahopa athirile adlale nalentwana uApolice lapha yana yabona umrima ambeke ebenchini kancane ukuthi uzongena as a sub yabona impact player lapha futhi abheke ukuthi okay uTebza ngamdlalisa that free role yabona amfake lapho uTebza adlalise lentwana zethu yabona ungezana okay sharp ngiyamuzwa Marema ungezana man unoxekanyana ngoba umbokazi kushuthise kaSpana double yabona lapha emuva so ngathi ngadropa nongezana enyana or usithola ngazi wayadlala wonke ama game yini le special ngaye kangaka yabona so angiyiboni mina into especial ngaye angazi abanye abantu mhlambe mabeyibona but mina ngayibona into special ngaye why not put abanye abantu abanjengabo Bhodlela lapha phakathi yabona Bhodlela is good really
yabona nasenyaweni umnandi labantu bayaklika yena nombokazi bane combination emnandi and babuya from the same team bayakwazi ukuthi bahlanganise lamabhola abo and bayakwazi ukuthi nepace bazibone bacover repelane fast lamabhola angaloka amdlula ngoba malidlule ungezani usithola lo press forward uyabona ukuthi yenzani manje kushuthi umbokazi lapha if besingena mbokazi kube si exposed ngoba umbokazi ukwazi ukucover lesa space sonke ayi1 uyakwazi ukusuka le ayele uyakwazi ukucover futhi ayele futhi yabona so u coach wethu kumele akwazi ukuyibheka le nto le ukuthi okay abantu abama weakest link kakhulu abangangikhawatha kule game le because iZimbabwe my press iza kithi mina ngikwazi ukubona ukuthi okay abobani engizobasebenzisa defense ekumele ihlale solid esiswini kumele sibakape sizokwazi ukuthi masiya phambili noma singathola lapho uMahopa alindile kube into emnandi sibabulale nje ngamagoli nyana ayi2 or 3 nyana fast nje icala igame. Ya yabona la kulokhuzana na uthami ngivumelana nawe yabona la kuZim ke le game yeZim lezoba more difficult than the two esendlulile because of la into ezibangwa yizi buyer blind yokuqala kubangwa ukuthi abomakhelwane siyakhombana bayasikolo yayibona riding S2 banale kwali lelo lokuthi last bathi umdala wabakhomba udani nanovucu mina ayikho indaba yini basafuna ukumprovela umdala ukuthi enhle kulomdala wethu unokukhuluma into ezingekho but ke uyazi yena ukuthi wayebekasho kanjalo mara into engincanywayo ngalaba njengoba ngisho ukuthi abomakhelwane abanye babo badlala la eligini yethu siyabacafa you understand soqala ngelokhuzana nje ngogoalkeeper wabo amajidetha ayamfrostana mela amlahlela amamazils yamele bamkhahlelele whoever ongena lapha phambili umdala azomfaka aqale ngaye whether ufaka uMahopa or ufaka ubani mele bashaya isichathulo yabona because of mabezoloku bathi benza amatakade kuzoshayina ngabe ndisikhathi asikho kule game lena mfethu sinasikhathi mele sithi singena kusho ukuthi mazingena nje njengobusho makushaywe impempe zithi ziyaqala mele sithole igoli first early goal because zizospice sibheke igame yethu nalabantu le yokugcina esidlale nabo ele game physical I think la umbokazi athole khona red card ngendaba ukuthi retaliate le out le lokumuzwa ngamandla yabona so laba masidlala nabo mfethu kunengi okubangwayo so that's why ngithi le game izoba difficult ukudlula la wayi2 and manje sekuyigame determined that's my problem ukuthi phela laba mabengafike basikwazi kuyoqualify bona thina sosana yabona ngendaba ukuthi manje siluzele game yayizolo so sekuukuthi thina mele sishayele laba basezime and then ukuthi ilokhuzana iAngola neEgypt sidlala kanjani ayifuni thina le wena uthiyami zizobonana although manje nakhona bekumele sicede first egroupini sazi ukuthi at least masiyangada sothola isecond best yabona mara manje ifsophelela ku number 2 sisenkingeni ukuthi singathola ifirst best group mara ke lezi ezami ngiyazithemba njengoba ngihlala ngisho ngithi imnandi enyaweni whether sithola ifirst best or second best ngiyazithemba mina uthiyami ngiyakuzwa nami mayichela lapho ukhulume into evelida lapha mawukhuluma ukuthi le game leya igcine seyiba physical yabona nje because obviously wonke umuntu ufuna vele ukuqualify wonke umuntu ulwela lawo ma point wonke umuntu ulwela leyo nto le so manje nakhona mele siyigade vele ukuthi ingazi ifike lapho so coach kushuthi mentally mele aba prepare abafana ukuthi yazini frustrate labantu ngegoli into ekumele siyenze le ukuthi first minute nje just get a goal or just nje in the first 10 minutes mele kwenzakala umzamo ukuthi labantu siyaba frustrate sithola igoal sihlakaza le formation yawo because mele ba change ama tactics by the time sithola igoal bazoba frustrated already then thina singakwazi ukuthi si relaxe sikwazi ukuthi sidlale ibhola lethu sibuye futhi sibaphinde sibashangelinye yabona lapho sesiyazi ukuthi ayisese covered ngoba sabayeka sabagaya igame nathi basigaya igame yabona sesiyayivulela manje lapho chela siyayivulela ukuthi okay manje nani ningeza kithi nathi singeza kini yabona sekuyithibanga and manje asifuni idraw nje yabona asifuni ukuthi manje sidlale nalabantu ngathi mayekwenzakala the same thing manje siloku siphinda into eyi1 yabona sibala ama point manje sesikhipha icalculator sesisebenzele emove yabona chela so into mina engisho ukuthi lapha na uTebs effective man angazi izolo ukuthi okay bekwenzakalani yabona nalama shot bekawasha lapha nalela bhola leli silikhalele sathi penalty kwesinye isikhathi mana ngazi ama player wethu afuna leyo nto leyo ukuthi man yazini fighting spirit ukuthi machita kube ne command ne captain ikhulume nabo ukuthi abafethu phela manje sesiyalwela labantu bayashoda senzini kanje yabona bekufuneka le that moment ukuthi babatshele so even if igame yeZimbabwe ifika mele kube nalo moya lo ukuthi bahlangene
kube nalomoya ukuthi siyalwa laba mfethu ngoba Yeah. mina ngubonanga izolo lomoya wokulwa Yeah. yabona ngubone nje the last sekukhalelwa ipenalty in the last 80 minutes 85 minutes Yeah. ila bese bafuna ukulwa khona sebabona ukuthi lento serious yabona baphaphama late so abafana bethu kumele mabengena ngoba kunalentwane ehluphayo lapha kwiZimbabwe le uDube le number 7 yeah hlupho yabona le ntwana iyahlupha leyana Iyahlupha, and iyahlupha kumele bayigade yabona Yeah. ukuthi iyangena ngapha umusona ukhona futhi ukhona yabona umsona Yeah. ukhona yabona angesikhale kangako mari experience yabona ukuthi ibaleke kanjani izokushaya yabona ukuthi ibaleke kanjani that's why bengikhulumela noMadala ukuthi at least one experienced player umsona basavile kule game eAngola yes Badrawile. equalize Yabona ukuthi- igole clean futhi Eli-clean and- clean elimnandi uyayibona ukuthi experience Yeah. le ntwana zabo ziyadlala mara azikwazi ukuthi zifike lapha mazithola umusona lapha zenzani Yeah. ziyamgaya zithi hayi shaya into yakho Yeah. so nathi bekufuneka lo muntu lo esizothi njengolodge yabona ukuthi hayi lodge mfethu nawo amabhola siyakunika and ulodge umuntu ocreative engimncanyolana into ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi okay manje ngingabangena kanjani yabona noma inhlanhla ingaveli mara uyakwazi ukuthi abone ukuthi okay la ngabhoboza la ngibakwaze ngapha bavele ngapha then ngikwazi ukuthi ngibangene mnandi, yabona yeah. we've got brilliant strikers la eMzansi yabona abohoblas bamentionile mfethu intwana eziziprovile ukuthi zingadlala ku national team so uHugo man uFoster man angazi uleft wakhe or right wakhe kwenzakalani ngoba make receiver yabona ukuthi make receiver wenzani ufuna ukuphuma nani by that minute ama defenders sewakhavile lapha Amvalele. and ma we striker mfethu kumele ukwazi ukuthi uye phambili into esikhalelayo le ukuthi okay kumele akwazi ukubona ama opportunities ukuthi la akusi opportunity ukuthi ngiphase ukuthi ngibe selfish as a striker yabona mina akwazi kuba ne vision ukuthi okay mangiphasa ngiphasa bani ngiphasa ngiyapi mina ngivulela kuphi space because make phasa usanokuma and then lo muntu njengo Appelis make thola ibhola ufuna ukukhatha in uyabona ngoba uFroster udropile futhi yabona akasangenanga eboxini sinabo mabasa yabona sinabantu aba effective abangayishaya ispan so ngiyasho nje ukuthi Hugo sinayo uRenas as much as uRenas anga perform but sinayo umuntu njengoRenas uRenas eboxini akahleki ba yabona bhekene no goalkeeper Emshayi. mfethu Khalinet Yeah, emshayi. so into engikhalelayo mina ukuthi thina ashama nqaku sikwazi ukuphuma lana sikwazi ukuthi silwele and moving forward ucoach mela ibheke ngelihlo elikhaliphile ukuthi siya ku World Cup yabona noma singaqualify ku round of 16 mara siya ku World Cup ufuna ukumove kanjani yabona ngalama players anawo manje yini into afuna ukuyiachieve yabona ngalento ayenzayo manje ngoba manje nalabantu laba bayaphaphama phela it's predictable sekaba predictable because starting 11 sakhe sesiyabonakala and bayakwazi ukusiplanela yabona so yinto ekumele ayenze le ukuthi azama ukuchange angabi predictable azama ukuthi abalahlele abe yilo muntu othi eish yazini mase ngifaka ngiqale ngorile Vandag yabona next time awuthi ngiqale ngento eso angabi predictable because make ba predictable ziyakwazi kumplanela lentwana ezimgwasa yeah noMadala mfethu ama chances usasenawo ngicabanga ukuthi uphethe uCream Dala Cream Yeah. lapha yana lentwana lezi ayibizile kumanje lezahambe nazo zimnandi zonke Yeah. overseas best players nama local players yena mela khona nje ukuhlanganisa i-team eGrand you understand first game udlalile wabona ukuthi esani la ngiflopa kuphi second game udlalile ubonile ukuthi uflope kuphi mina ngithi kule yestream mfethu akaphonsele wonke amalokhuzana amasotsha akhe awathembile ngendaba zani if uyaphuma kuyafana you understand lentwana uhambe nazo azidlalanga azidlalanga. so manje akafaka intwana azilahlele lapha yana enze sure ukuthi uyabuya into efunakalayo ukuthi andlula abuye kusizana ukuthi uhambe neintwana ezi23 but udlale ngezi11 ubuye ezinye ezingadlalanga you understand and ubona na ukuthi lentwana lezi bezingakusiza Zihanga. awuthi sometimes akumelanga sidlale idisk ngokuthi siyakwazi uke wasenzelani before yes angeke lokho sikukhohlwe but njengoba sisho mangabe uFrost la kekhe for mina and khona intwana ezikhona lapha nesingazizama ukuthi at least zisinike something kungenani ke umuntu mfake sekonafu lo muntu mangabe ukhalela ukuthi at least imele adlale yabo mangabe uzitshela ukuthi ayikho igame ekumele ayilose mfake sekonafu uqale ngabanye ubone ukuthi bazokunikani first 15 minutes uyabona nawe iplan yakho mayingakuspaneli ukuthi ayisanayo le plan le ayingispaneli but ukuthi uzohlala nomuntu 90 minutes baze bafake 7 ithi 97 mara uyambona ukuthi akakwenzeli i4 goal izosikhawathisa ngelokhuzana leyo ngezimo and masingakhawathwa izimo wazi ukuthi siphumile so into ekumele siyenze thina manje umdala
mfethu selelwe ilanga lanini lafandahe la kusasa manje ziyabuyela enkundleni sifuna ukuthi mayivala thina lady sihlala la sixoxa ngendaba ebafana sibe sesikhuluma indaba yama knockout stages and mele si check adache uyibeke kahle man mele si check le ndaba ka Foster yabona kungabi ngathi manje mhlambe sinekwali nontwana ngoba nala adlala khona akadlali 90 minutes mangathi ya check ama game wakhe mhlamba ku 60 hour yabona izinto ezinjalo bayamdropa because bayam-understand ukuthi umuntu onjani so manje coach make emdlalisa isikhathi eside kanje yabona ukuthi yenzani iyasikhawatha nathi ukuthi masekakhathele akasabi effective labantu bazosingena basikwazi yabona but nje into ekumele ayenze manje njengoba soshilo che ukuthi kumele alahlele wonke amasoja awathembile ngentwana ezincane lapha bo Scott Maphuma mfethu azamele za intwana lesa yabona si hungry yazibona uzibone kwayizolo ukuthi from ebenchini ukuthi the way izikhala ngakhona ukuthi zi hungry lentwana lezi yabona kumele abe naleyo faith le azilahlele lentwana le angabe predictable because ingamenzela umagic yabona lekusasa yizo ezomphakamisa igama futhi ukuthi hayi uHugo uzamile and ulwile futhi la yabona ngoba the most progress manje ila kumele a strategize more yabona so angabi into eyi1 angezi ngendlela eyi1 ngoba manje masekeza ngetrain eyi1 bayakwazi ukuyigwaza phambili uba bakhona ukuyibona ukuthi kanjani hayi no injala uthi amasivala yabo sesivalele ukuthi Monday sizoyibona ukuthi kuhambani but with the hope yokuthi enhle gayi nange hope kuzoba njalo vele ngenkani sobagwaza so mawubhekile wena sibagwaza ngakhe lapha laba banike 2 lapha sibanika 2 nje laba banike 2 mawubhekile nje ubani nje ongafaka lapho mfethu ongasinika lamagoli mfethu kulela game le kulela game ubani ongasinika kulela game lena uthi le 2 yami ngizobala uLokhuzana ngizobala uNkotha uzoza ne1 la and then second goal ngizoyigaya uDebs Mrembulo shaying long range entswembu la hayi ngathi ngiyayibona manje ngathi seyadlala emqondweni manje lento eyikhuluma ayidlale le TV mfethu hayi we can't wait for Monday mfethu asinethemba abafana abas-disappointanga la time baphume ku number 3 mfethu namanje siyazi ukuthi siyaphambili yethu le mfethu akuna next la asibuya nayo hayi thank you che hola me out hola